U 24. čišlje novinah Ruske slovo, rubrika Tižnjovnik rozpatrama etni stan nacionalno osovitu Rusnacoh, a o sotrudnictve Đurđova i Velikoho Bereznoho z Ukrajini pri rihtovanju za manifestaciju Dni Keresturske i Paprigi, jak i o veljke akciji čiscenja bazenu u Keresture piše na naših mestoh. Ekonomija spatra iskustva u djelovanju naših privrednikoh. Kultura i prosvita ponuka intervju z ozmaljarom Vladom Njaradijom, prenoši atmosferu z Novosadske veselinki, a najavljuje i festival kulturi Červena ruža. Rubrika Ljudze rok i život čitačoh upoznava z familiju Rac z Njemecke i ponuka rozvarku s kerestursku panjimatku Zoju Šanta. Mozaik piše o novih trendoh među našima mladima, dzivotskim večare. Duhovni život zaznačil peršu priča z Ukocure, preslavu Kirbaju u Srimskej Mitrovici, dok rubrika Sport među inšim piše jak še prešloho vikendu u starih Jankovcoh bavelo stari ruski baviska.